Yucatecas, yetel yucateco, yanten kapel hachkanan kubentan, tialin waltesh, kunubei kunton, umanalil, ukalanta lutoholal tulakal et kahalo. Yashe, ichilip iskingela, kalikilukuchul lenokin, wa equinoccio, hap manjabe, kamik mandal 50,000 mako okutalo, tijejelas no lumilo. Yola lejelo, tzokin hetzik, kabetak, lebash kabete, yoral mauchaval uyokolmak, mish ubetal wabash, tukuchilop chichen itza, yetel civil chaltun, tukinilop 20, 21, yetel 22 de marzo. Lejelo, yanubei kuntik ton, ubink pit kuntik upahtalil utsayal kohanil tik et kahalo. Ukapele, helbish awoheleshe, tzok takmuktik, lenukan bash tujetzah ujalachil lumil México, tialomuyantal shock, ichiluk inilop 20 de marzo, tak 20 de abril. Vale, tanshak tzatantik, ukubentan, le muchgabil tjetzah behlao, tushian uhachmalo bil tzakyaho, wa epidemiólogos, yetel masho hachukaholob ukalanil utoholal mak, ichiltulakal ulumil Yucatán. Yetele, tanshank ilike, leweya, humpelu kuchil shok, utial tulakal unoholak enil ulumil México. Yola lejelo, ichiltulakal unohnahilo shok weye, yan hachiab shoknalo kutalo titanshel no lumilo. Beishan, yan tushe, kuchukiktak ol tanchumuk ushoknalilo. Le olale, tzokin hetzike, le martes 17 de marzo a, mishma kashik, ichil mishhumpel nahilo shok tulumil Yucatán. Uyolal uhachsasil tale, le balgela utial tulakal uhatsil nahilo shok. Le beyo, yanubei kuntikton, kasik humpule, ukalanil utoholal tulakal palal, yetel tanke le mo, tutan le sahbensi le kutasik le coronavirus. Hachkabet kali ke, le helsa bikshoka, ma unah uyilal bei vacaciones. Tumen, hupel nuk besa, hetz yolal, mauseten mang mak. Lejelo, beitunuk besa tulakal masho hachukaholob ukalanil toholal. Konesh betik bash nukan. Kinka hetz iktesh, lekubentan, tiala woheltikesh bash kuyuchulo, yetel katsaesh kaholtbil, chen le bash kuyalal tumen halachilobe. Beishan, katak muktesh, le basho alan, tialuk halantik wamak, tumen umola il toholal tulumil México, Secretaría de Salud Federal. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.